on patanya ka ento Ustaz. Eki Pak Din. Boleh cek terno naman kan haji. Cuma samangken ka aku bisa haji. Usah antri puluhan tahun. Bagi wajah boleh haji Ustaz. Haji panika termasuk rukun Islam Pak Din. Jadi mun sampean mampu, pakun wajib ngelaksanaki. Takera takaran mampu napa neka dari pun apa Ustaz? Manis tato ilaihi sabila. Bagi orang yang semampu biaya entar mulen na Pak Din. Duh, pas bila sekelara mangkat haji, jak long molong tak gelem cokop. Alak apa teh? Enggak tak laku apa, Cong. Makan tapi tong pese teh. Aduh, lah Cong. Are peseking ulen long molong. Ika bay makan haji. Ongku na ketero haji teh. Andi ongkos. Yari long molong, Cong. Mun aslim na teh. Engko uben ka kira tak wajib haji teh. Arah apa, Cong? Pulang kita soki. Mun caneng kok. Syarat wajib haji ria. Benih soki, Cong. Tapi mampu. Soalah banyak orang soki. Keng tak mampu makan haji. Maksud tu teh. Tak mampu ko tak di pangatero, Cong. Mula tak di pangatero si haji ya. Makilah soki. Tak kira haji. Andi bese. Keng eman. Kapuran si milih mobil larang. Abangun Roma pernah. Saya ngaarkan mobil lah ben biaya abangun Roma na. Cek saking ika ongkos haji. Abeli makita lokannya. Jadi, pangatero modal utama untuk mangkat haji. Mula andi pangatero, insya Allah mampu. Dul. Demang. Entar akar dubar. Ambu kelurang. Wis tau sah. Wak bede kopi kena ben gorengan ro. Dem modul mau wiro lah. Ndak kok sabar. Coba lah kau lapor mobil par. Aku tuh lolong torcet cong. Hanya rolle dul. Dari matang mobil si hanya. Genteng ya. Genteng par. Berempat semeleh. Mode dul. Ning to seket. Juta.
Ya iya dul. Ini modal kena mobil tuh sekedebu. Mun baging ko benih muda aja par. Mahal. Sama romor. Kok tak teman nekem peseto sekejut tadi ya. Alhamdulillah dul. Bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan murah Kak Dinto. Romari ngabi berempat sa boy par. Mon romari ya perak 500 ya dul. Puh, soki kaki par. Banyak aset tuh. Mobil tuh sekejuta. Roma perak 500 ya. Ada apa jadi baji par? Tahu dul. Mula keng hite pasti bi pangeran. Oh. Pak Dulmawi udah dateng, Mat. Sing amun marin Dulmawi beri kakanan cok terema deh. Apa bun? Ibu kok nak cok terema. Ya bun. Ya kurang mat. Enggak dul. Kurang bun. Gila ya. Gelak dul. Kaki dari dimah. Kalau laki pun juga tedung ya. Engkau semakin kardu pegila mat. Ken kikit nyangkut. Nyangkut konti pudin. Nyangkut kon mat jepar. Aja bah oleh kuringan. Ibang dul. Bajak bun. Alhamdulillah. Oh iya, bersih bisa ngucap Arab kena. Engkau bun, kema coba Arab. Dei najia. Saya maksud engkau bahasa Arab. Ya tak tahu bun. Kira apa bun? Berlongan lah kue Arab Saudi dul. Cuma syarat aku tuh bisa bahasa Arab. Munas lindang kok tero karo pun. Keng beni dalam rakalah ko. Tapi haji. Masa kaki haji dul? Iman. Kaki tahu syarat wajib haji. Tahu pun. Haji wajib bagi orang Islam si mampu ongkos intar mungulen na. Kaki mampu. Ya benih karo kaki dul. Sakapin orang Islam pada terus laksanakin haji. Kak kui magena rukun Islam selema. Cuma mun tak mampu. Cek maksa aki. Mun Jumat dan Jumat kan? Ya Jumat bun. Keng mangka kapan hot berdua. Ya patot. Mun Jumat datang kapan lohot berdua. Tak kira ngeding ke bacaan Bilal Jumat. Inna yaumal Jum'ati sayyidul ayyam wahijul fuqara wa idul masakin. Artena sholat Jumat ria aropaki hajina orang fakir, bentelasana orang miskin. Tetimun kaki tak bisa haji secara langsung, cek kaseng siapa jenga Jumat. Keng kok tak kebayang dul. Mun kaki mangkat haji. Ara apa man? Ya pas pada apa kak begadul mawi bun. Cek lah aku nareng kesen. Tak lah bagus mun laku orang kesan man. Ya bagus bun. Sapu tak bagus. Keng tanya lagi keluar yang kesen apa? Apa? Ada yang kesen dia dinta tangken. Oh ya mondel apa terus lakon kakek selaku orang kesan jedul. Deki bingko apa makan haji gratis kakek? Masa bun? Iya, keng benih haji ke Mekah, tapi haji ke penjara. Bilang kok mulia, tak kok bude kamu. Ya bun. Kelang kok ring aja. Lu bun. Kakek kan sampai di mami tiba-tiba taruh haji ya. Ya cek lah karo orang tero mat. Siapa tahu tak hajat. Ya amin boy dul.
Engko kipur ambukon Tibuddin mat. Marejia ambukon majepar. Tibuddin ria. Kocak ku loreng tandi. Tapi Tibuddin ria andi pangkatero magad haji. Sampai Tibuddin long-molong. Sementara majepar kelar mele mobil, kelar abangun Roma. Tapi tandi pangkatero magad haji. Maksudnya dulu. Maksud kami roda imat. Orang saya pasti depak ke Baitullah. Orang seongku-ongku andi pangatero. Berarti make Soki mun tandi pangetero tak ada pak ke Baitullah. Ah, bener. Seumpama kau ben kakek landi pangetero dul. Bisa mangkat haji ya. Bisa man. Oh ya munda ya make kok tero dul. Cara ndak iya. Deur mak. Kau berkat sepakat ke lu. Sepakat. Dek mau kau ben kakek makan haji ada. Apa? Pagenar apa dul? Cek orang beli rokok kata tangkeun lekat sepeda motoran. Pakai ke Mekah tuh. Tak teliti kulen sokona. Kita harap bang. Lah coba ke lu mayu. Depak dengar lah dul. Update hari pertama ki Brimor leke mat. Oh yongku tuh. Deur mah lanjut. Lanjut. Ayo. Dem makana. Ke Mekah bron. Ongkuan saya ke Mekah. Iya bron. Mar tanya nguna kaki yo. Ya kedua kana. Saporan make sakone. Menteri manfaat ya. Iya bron, kelangkong bron. Telur apa dul? Jimat. Kita ada pakai bekah bro kan lekresa. Yo monda yang ada adul. Tiba banyak nyangwe. Aji karo orang sing nyangon mat. Bayangake. Pun ketemu benoreng yang telur to 1000. Sekiro jelo. Ayo.
Tak burung boleh sih soki yang munda ya pak dul. Boleh berapa mas? 3 juta dul. Aji kalau berapa orang senyang mat. Umur leker kita akapi. Siapa sih kita nyawa yang boleh kere dul. Polain dari kamar roman rohi mayu. Punya terkemaruan orang. Pas baju dul mat. Beni umur leker itu Mekah. Pas pur main entar mentang. Tak apa dul. Sepenting kita tak gubah niat dari awal. Niat haji dah itu loh bagi orang yang mampu. Siapa nih mulai kere sih kita nyawa dul. Kelebu nah. Maju entar deh. Maju. Gas. Madul Demah kamu kabun ungguan sentra ke Mekah ya. Ongguan bun. Keputusannya sudah bulat. Bulan mentahu segala 500-an. Yalah kan hati-hati ya. Jangan lupain kok tuh akhir dan gak berkena. Iya pun. Kita jangan dia. Hah? Aduh. Kalau kau pun. Tengah-tengah. Iya bun. Gimana kedekit bun. Tengah-tengah bun. Tengah-tengah. Ambulans sok dul. Update hari ini ke dul. Hari kedua mat. Tak tahu coba berdiri mat. Dul. Kak mat. Iya dul. Alhamdulillah ya Allah. Mau di pondok Pak Mat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dia siapa macam talbiyah dina dia?
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Tak langkung mas. Dari ke imah. Dari murleke mas. Sampean dari kak Dima. Bulas le into. Reng harap mat. Iya dul. Ternyata matura mendunia. Cuk iya reng harap bisa bahasa matura. Tak langkung kak nyatanya. Mak purun Mekah sepe. Kalero sampian mas. Eka into beni Mekah. Toren apa cak kerja mas? Bule seteroda pak kantor nikah tere. Cuk cokocok. Napa beni Mekah mi beda Ka'bah. Ongguan mas. Bule tak congoco. Eka into panika beni Mekah. Beni Ka'bah. Tapeh miniatur Ka'bah. Terus beri dimar ya mas. Mau beri Mekah. Cirengi mas. Astagfirullahaladzim dul. Engkau aculan ban kaki soku tele coplah ke kengki bede cerengi dul. Tak iya mat. Bingko segula depak ke Mekah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini keleres kelebun murleke. Thank you mas. Berna apa? Nobun. Ini kak bule mangkira kita empian terdampar neng cerengi. Cepon king mangke deka Mekah jelian soko. Oh engki mas. Ini kama tinggal sarang dul mawi. Ana apa teki? Minta ko nih ibun. Cepon tak sanggup boleh kangkui melanjutkan perjalanan. Oh engki mas, engki mas. Setahukah? Aku biar ruotong kuma tinggal bendul mau. Ari gara-gara kaki dul. Ini pasang kos ketempuan mat. Cek ring kaki cek semangat dong ngucak. Koran di pangatero, pakunda pak ke Baitullah. Di membukti nah. Ya muntura bukti yakin nah. Mai dan kita jalan. Insya Allah bakun depak. Cek iya. Ya ada pak gendina leka ledikul kapi soko. Terus dia ada metretan. Ya mulai boy mayu. Aduh, apa santa ke pangeran. Mak polai pasti yakin kok ben kakek itu lidah pak ke Mekah. Amin ya Rob. Bun. Kah? Tak usah kaya apel sanapel. Engkau denak beniking terasa jere. Engkau kingunin nak kakek. Beh, Maiko nih ibun. Dari mata nyat haji ya. Dul, mat. Uwis tenang. Pak laking kakinya tongku. Bismillah. Mepas mangkat berengkok tahun datang. Mayo,